Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн 21 январь, Ала Бука району машина базар. Бүгүн мен сиздерге Ала Букадагы машинанын бааларын көрсөтүп берем. Өзүм машина боюнча анчалык мастер эмесмин, машинаны жакшы биле бербейм, бирок колдон келишинче сиздерге көрсөтүп берем, урматтуу туугандар. Биринчи эле катарда турган Nissan автоунаасы. İşlerini göstereyim. Hava kança aldasın maşınanı? 300'e var. Kança deyiz? 300. 300 bin he? Жылы kança maşınasın? Жылы 2001. Жылы 2001. 2 объем. 2 объем. 5 ступкалы? 5 ступка. Номеріңізді айтып қойыңызшы? Kaçalım. Сизге байланыша турган номер? 999. 999 216. 216 777. 777. Мына урматтуу туугандар, байланышасыздар. Nissan Primera. Nissan Primera экен. Ооба. Номерин айттык, байланышасыздар. Кийинки машина Lexia транзит номерде. Бул эсиги экен жакта. Жок бой кези. Номерлер да жок экен. Жазып коелу десек. Кийинки машинаны тарта берели. Lexia российский номерде. Жылы канча машинан? 2008. Базын канча деп атасыз? 220 кеми бар дейт. İşlerini көрсөтөйүн. Ай, салондар жылды экен. Номеріңізді айтып қойма ке? Номер 503 менен 503 67 67 60. Урматтуу туугандар, машина жаккан болсо чалып байланышып сүйлөшөсүздөр. 1.6 объем. Шоха 06. Бул да российский номер экен. Машинаны канча деп атат аке? 200. İşte көрсөтөйүн, салондар чек экен. 5 ступка. Жыл экен, машина жакшы караптыр. Номерди айтып коюңуз. 554 32 89. Мына урматтуу туугандар, ушул номерге чалып байланыша бересиздер. Бар береке деген. Кийинки машина Getz. Жылы 2002. 1.6 объем. Баллондору средний экен. İşlerini көрсөтөйүн. Ох, içi нормальный. İşleri таза, аккуратный минттер. Механика. Айнектери электро көтөргүчтөр. Бар береке. Номерди айтып коюңуз. 997 88 70 51. Мына ушул номерге байланышасыздар, машина жаккан болсо, урматтуу туугандар. 06. Кос номери 06 экен. Кийинки машина Matiz. Matiz не ичинде жүрөт, Matiz 2 экен. Ассаламу алейкум. Машинаны канча алдыңыз аке?
200. Жылы қанша? 2008. Электро көтергіштер. Номеріңізді айтып қойын? 999 96 60 02. Şu номерге байланысасыздар. Мәтсіз жаққан болса. Bir айланып тартып қойын. Кейінгі машина легендарлы Тико. Тиконы да тартып көрсетіп қойын. Assalamualaikum. Қанша жыл отыр машинаңыз әке? 80 bin kemi var. 80 bin kemi var дейді. 80 bin kemi daha көшесіздер. Жылы қанша машинаның? 98. 98 екен. Қазын тақтайын. Açıla var қазы? Ай, раттандар. 80 bin kemi var дейді. Дағы çalıp байланышып келіс өрестер басын. Tiko'nun E'sinin номері 0700 0700 14 57 14. 14 57 14. 700 ben 14 57 14. Çalıp байланышыр 80 bin kemi var дейді. Хит базарда хит. Молочный түсті хит екен. Состояние сыртынан идеальный көрініп отыр. Hazır басын сұрайып жатқандар. Maaşlar kaç еді отасыздар? 650 bin. Kemi var mı? Kemi var ha? Номерді айтып қойғыла. Кім айтады номерді? Сен айтады? 998 250 325. Машинан жылы қанша? 2003 екен жылы. Молочный түсті. Шалып, бөлі жастар баттығына. Кейінгі машина бұл 06 екен. Бұяқ несі екен? Сіз бе? Жылы қанша машинасың? 89 екен. Базың қанша датасы? 130 кем var. Kemi var, söz etkensler. İşin gösterip koyayım size. Arkasını yatağına Arkasını Урматтуу туғандар, мен машинаны жақсы билбегенге байланыштуу мындай эле сырттан көрсөтүп берем. Мотору кандай, анча-мунча майда чүйдөсүн мен түшүнө албайм. Машинаны көрсөтүп, баазын сурап берем. Бул не деген машина? Opel эле, Opel. Ушундай серебристый түстө. Opel Zafira 1.8 екен объемы. Şimdi көрсөтүп, баазын сурап берем. Ассалаумалейкум. Алейкум. Машинаңыздын жылы канча? 2002. 2002. Баасын канча деп атасыз? 360 миң сом екен. Дагы иштешсе болот, а? Дагы иштешет экенсиздер баттар. Машина жакшы экен, а? Иштери салонда таза. Аркасын көрсөтүп коеюн. Кеңир экен, аркасы. Өзү канча бу? 7 орундуу канча? 7 орундуу, 7 орундуу экен аттан. Номери сұрай қалдым ғой. Номеріңізді айтып қойыңызшы. 0555 555 67 67 57 57 85. 85. Мына ошол номерге чалып байланышасыздар. Рахмат. Қашыл бұл? Бар береке деген канал. Бар береке? Ооба. Кейінгі машина семерка, легендарлы семерка деп қояды ғой. Қазір мен сіздерге сыртын бір сірі обзор қылайын да, есімен басын сұрайын.
Assalamu алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Кандай денсаулыктар? Жакшысызбы? Машинанын жылы канча? Жылып экен айчы, 2011 жылы. 2011. Баасын канча деп атасыз? Баасы 280. Жана мотор акча болсо сүйлөшөбүз. 280 нак болсо сүйлөшөбүз дейт. Анан моторлору, инжектор да бир нерсе деп айтылат го. Бул эмне деген? Бул инжектор. Инжектор, 06 мотор. 06 мотор екен. Чалып байланышасыздар. Номеріңізді айтып қойын. 556 556 64 64 24 24 24. 24. Қашқалақ айлы. Қашқалақ айылында екен машина. Майда рахмат әке. Бұл нәрге чалып байланышасыздар. Семерка жылт екен бірақ. Сырты дағы идеал, içi да идеал екен. Дөңгөлөктөр жаң екен. Биылғы сезоннан семеға чықты. Мінеке дәл ушундай түстө, таа бир жет бар экен. Российский номер транзитте бу? Транзит номерде. Жылы канча машинасын? 2011 экен. Баасын канча деп атасыз? 260 шлеш салат. Шлеш салат дейт. Ну, ачып бериңчи, ичин сатактайын. Агейчи. Бунда салондар жинди екен, салондар сон. Чек-чек машина içinde жытмайт бар. Номеріңізді айтып қойыңызшы. 704 72 0071. Ушул номерге чалып байланышып жүрөсүздөр, аттандар. Транзит номерде. Состояние идеал екен мунукуда. Окшошкон семерка бар. Кийинки машина ушунун жанында эле Гец көк түстө. Assalamu alaikum aba. Кандайсыз? Машинаңыздын жылы канча? 2005. 2005. Баасын канча дадас аке? Аба. 400'ке берейин деп турум. 400'ке берем дейт. Дагы сүйлөшсө болобу? Evet. Дагы сүйлөшсө болот экен аттандар. Механика 5 стопка 04. Канча дейсиз? 1.4 abi. 1.4. 1.4. Avion 1.4 экен аттандар. Hyundai Getz. Азыр номерин сурап берем. Номеріңізді айтып қойыңызшы aba. 556 556 64 00 27. 64 00 27, 64 00 27. Ушул номерге чалып байланышып жүрөсүздөр.